birta kalang rapet aratu ana phansim aphrang sinil hinpen kardom apachre ro kardom non birta ka than pon jibang nili jitramsa non birta thepi langponi sinang Karbi Longri Abirta eco sensitive zone nang parlo long le posi dhonsri AP the CCM maipu monsing tok bi pen sodak pen pachini pon Rong chitim block number 5 Furmara Klot kang hab dam along thangnar pasung sedia jia phansi KNYC hamphanga song tumpen di police station chalong logo pajirdam License ke de on raikom saki tumpen ke chepedeng hili ke de on sami p2 adang chi pusi AP the C3P mai retired IS jega tharpen pachini pon Forest Department along Masteral Chukombara tumpan prab jin pen abainong piserak nang ji pusi Dhonsri CCM mai pu monsing tok bi pen kachunungri APM aratum BJP lang chpok dun to ahok kali pusi APM convener Robindro Rongpi pen pachini pon non birtang ton pen puthot lang konik sinak Durbagri mesi konsensi ke parapon Kaziranga National Park arai along ke do along le bangki eco sensitive zone ki parlopon ji pupena jokwansi kiramtang pai pai ni phai kre chok si anis mi congress abitung otom pasmi ahiring tang rak pan kachisonga siding panlo laso lama puthak pansmi dhonsri AP atc CCM mai pum honsing tok bi pansmi lamthis paklang pon Karbi tumalong le lo mangki eco sensitive zone parlopon long le isi sodak pen pachini pon lo athi Karbi long le pen ki ison pen eson si long le smi nang kon bom la pen nang parlopon bom lo lapuson thak si labangsu eco sensitive zone si parlopon den lo putangti labangsu eco sensitive zone arlulong maki munir tomasi damlong lelo dam dan putangte hilepen ablam smi thangna dadai abdiartu Karbi etum jong si check ipum la pen loe pak smi chin damlong lelo laso jokpan si adungarai ke do Karbi ratum ki kisung ben stong pon nang kokku las Karbi long ki lapuson eco sensitive zone bangki nang bilong le pusi APSC Dhonsri CCM hai pum honsing tok bi pen sodak pen pachini pon pusar julong laso bedokol kikuri ji pusar julong lage ni tumbangke roin thekelu athe pima lage 6 schedule area long lepina aprang da parlolo jitu AGP sarkar hudla Profulo Kumar Mohanto hulo haso hutala utul borata dolo bota heni bedokol kuri delo haso huta 6.7 edition hut lasi Karbi along leke parlower nang alo pusinili pachini jetu dake Karbi along le kom hek 10,434 square kilometer wet laso along le bangke ni tum josi bukon bom pute autonomous state bang along le detto lasi ili tum chere nangi itum da Karbi along rat laso cerai nang po pengkela kita ke ding itu manta laso raikom nang po itu 6 schedule area long le bangke itu pakon bom nang elo josi bantu nang traji laso long le pakon ji pan ba autonomous state palong le deji pan nang bor iji kita laso bangke litum bangke kroin nang elo ate pima litum bangke api chirui throng po lalu Dipu rong klan rong chitim block number 5 along kedu angtan penikewan ke biga che sotum Suresh Agarwal Rup Narayan Agarwal lapan ki Kalas Agarwal atumha inglong asolong litu namdon pensi pata selam pensi building hem chikim pensi former clots mi ingpu pondalo bonta Karbing long bangi 6 dol long ri lasi angtan penikewan ke biga che sotum bangki longle nam longle lapen pata selam longle pu pena jok pensi KNYC hemphanga songa tumpanda ke songa siding pensi labangsu Longli pata ki pangthan pon perlo longli pata ing than dera phis tami labangsu furmak akulat bangki ching hap hedalo lasel bangsu khulat sami ing hap bek nangji lapen trading license sami ing than bek nangji pupena jok pensi KNYC hemphanga songa tumpan sami batai patai sami sodak pen pachini ponlo KNYC hemphanga songa tumpan sodak pen pachin dera phis tami labangsu khulat sami ing hap hi lapen trading license mi ing than pon pedalo lasi ke bang selangani jongsi KNYC hemphanga songa tumpan kache songa siding ponlu potangti Kete songa bang puat mo bhant thangna pasung long le deji lapan ki adai ki pilong le deji aphansi KNYC hemphanga song abitunga tum pensami pai pai ni phai trainer cap ani di pu playstation along an play dam si pinpura lusami pajir dam pusi KNYC hemphanga song pon moteron pen pachini pon long kedam tangani ni litung apata bang illegal polo mote 1951 phige bang ko ake che so penak mat
transfer ek pen alang ni kidam tali mare council pen de NOC put ke du tali amat si ni tum hada apata bang council men jini than si ka dingno Thomas council atum than pe lo so phi apata than pe da phi lo pot hola da ka kulat kang puta illegal tu pen ni tum pachu malom hithiru ibak se do da ni tum taxation department long satami si tinpura lo pa lo je hala bang so kulat a trading license illegal lo pot si incur nangi ko ke hang padu pon amat si ilitum ta kacamat hadolo je ladak akulat kapang kirji pulong mo kupine ka siksa ka katora do kokji pusin ilitum kamat ha ate ahem futa ino tangkam ha ke do bang punu kangkang sa kabang pu apotsi alangi sa tame aning so do kokta hai apotsi mo phrang ke bang ilitum ta jogwanangji mesenangji po bisar ben sedrak police fan papar bilo jere mo ke bang jilangarni pabang so dukan kang haplong ka song long mo nilitum ladak kacasong atum lili jog jak ladak kacasong atum pine kisung cetong nang kok la pen idon rap kisung cetong nang kok lo petang te put mar hem pu service agarwal si adai che nang gi pusin litum pini ladak osi sar phan parap si ni litum isi pin ladak pin pura lu pajir la Kedam tangan ni kana hutpen raikom sai kia tum pen smi Karbi Longri atum amethang arisim mati hele license ke doan smi raikom sai kia tum pen spreading pon edlo lasi lahai license ke doan arisim bang ki puthot Karbi Longri tum phan cpi nang ji pu pena jok pen si AP si 3P mai pu retired IS jaiga thar pen japon si Karbi Longri DC phan pin purolu pa jirdam I'm not the owner of the guns. APHLC is not the owner of the guns. The guns were seized from the rightful owners living in different places in Karbi Anglong and West Karbi Anglong autonomous districts. Seizure of most of the guns took place when there was only one Karbi Anglong autonomous district. Hamren was only a subdivision. The details of the guns are expected to be maintained by the arms branch in the office of the district magistrate or deputy commissioner Karbi Anglong. The details of the seized guns must also be in the office of the superintendent of police Dipu Karbi Anglong. I have written to you these letters on behalf of the people concerning the licensed guns which were lawfully seized by the police on orders from the government from the rightful owners several years ago to prevent the militants from snatching away these guns from the rightful owners. The people desire to keep their licensed guns with them because these guns are ancestral properties. These guns often tell sentimental family history, and these guns were purchased by the owners after receipt of the license. Under BNS and BNSS, citizens have the right to keep their properties with themselves. Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights authorizes everyone to own property. Article 17 prohibits depriving a person of his or her property. Moreover, due to increase of elephant population, the elephants intrude far into the human habitation and cultivation. They are not afraid of crackers, bombs or anything. It is dangerous to keep watch over the crops without weapon for self-protection. We therefore request you to take immediate necessary action to return the licensed guns to the rightful owners without delay. Nitum APHLC leader atum si sohilo lapen DC aphan la lopidam lo lapen DC ta la sokam seriously lang po senang thakdut. Don rat atum phan ka chuning ria bangke komat ahile si aprang ke pon ma alang litum akagos do tame vetame alang litum DC aphan lopinai athema akagos bangke DC office si dopo kali ke SP office along si dopo la hello ako akagos le don de meong chot lo
photocopy Xerox seram ra krong dun link nang po application na lo pe prap jing ben claim nang ji Karbi Longri Forest Department along Master Rule tuma phan bangki chiklo jon phon dulu bainong ki pibi lasi lahai long chong dat dun tumki ki duk der tum saidi laso bainong pansi hemtun semi alang tumki chilang ipon bomlo alang litum osomara tum phansmi admission fees do an semi labang so bainong machi chipi bon bomlo lapan an eom ki cholong semi laso bainong machi cholong bomlo bonta non bangki chiklo jon phon ki pipi der jok pansi non ki jinsurap mi melo lapan ki Master Rule ka chong dat dun ki ong dung atum ki Karbi tum saidi si Karbi tum phan si jinsura prap jin pe labang so bainong ki pisrak jia phansi AP agency Dhonsri CCM mai pum honsing tok bi pen chunuri pon Forest Department itu MR laso jitu claim bomb dak working plan da dolo lapen east west da dolo silviculture dolo northern afforestation range lasi 6 jitu division forest division lasonda bang pharop hora pharo ethom surisi bang surisira pharo thom sose susipu laso salary long ledet chikloin follow pusipu lasi jinso eme athe chiklo jon lasi dorma long ledet pute muni tunke kisuli bang sungti lasi non bang chikloin photulang lasi chuningri lo itu la forest authority tumpan laso prabjin pen laso salary ke release je fan lasi chuningri lo dak non ni pupon ala PCCF along the do pusi dakta MR worker tumdu lapenge total ke soita division lo lasi pasung nangne lo la litum worker tumpan ke la nong ke long ni nang an mangke so salary bang ke prabjin pen tipon edang pu pusi nili chuningri lo perke ilitum tinghon nanji ilitum takuri ke claim tum pan tipon ma pulute lasum ti tengpi tang phang ke roi ke rai lo tengpi tang phang ke rai la pen ke long le ta lo tangti long ke koila long ke lo ta la tum ke rai lo lasi latum cipaduk pik athe ajo ta latum patrolling dam nangji api so ciri bupsi jopang thang da latum patrolling dam nang forest staff tumke lasi alang tum jumwe jong si duty pusiki dampo lasi apong se bangke duty dam thik the lasi autonomous council doko pot aso bangke itu forest in charge non dobom lalin fan chuningri padikrim lo alang lita Karbi employee yang se alam mangke ladake non la salary ke long le an ke Karbi employee yang se pot lasi jinghon nang kulo ilitum ta tasabo ke jingthur nangi pusini ta mathalo athe ilitum akhai bang non jingthur thepin la athaba hemrita minghan ben ki bit hemang se ilitum lasi tangka paisa bang ka we thektik lasi nonda alang tum duty ke dam ta ko sonoma tan si lan tum ki sung lo lasi lahe ki sung pen ili tum pawedat nang po pen pajok du nang po salary pinang po lalu jeniri ke Kiram tangani autonomous people movement ti hepen APM arato BSP lang chipok dun pusi social media lang smi pat thang ponlo bonta la bangki ahok kali athi APM bangki nona mata committee semi pathir pon pelang lapen ki mai phul pen konchun bang semi chepek pon pelang jong si mai phul pen konchun bang semi pek chepek pon pelang liputang ti ko son pen sila bangsu arato BSP lang chipok dun po labang APM ratchari mahang pathek pon det bangki opposition party tum ke phria jok pen si APM tum phan labuson alam karbok pon taparat lopusi APM convener bin rorong pipen threngke malong pachini pon hopta belang etuge amanga pathe ni tumge central committee seng chorlang central committee da complete kanilang apane to membership type delang lasin no mat ke ni tumke APM po bangka ber arota belang membership drive ta belang lasi lada ke APM ki dun po alam siklang pe
PM ke nong se so thi la itu a member tan formally member district drive travel la si la e pache thang tab lo tum phere pik lo PM a mang klang de mang tek det pen bang ke opposition party tu atei ni te compromise party gali la tum chini la da ke tek ke re tum apen hokpet sincere dedicated amri tum jido committed amri tum jido kache song ke claim dia tum aprangment apur ke song apur ke meti apur ki modo tum se claim pot la tum ke different type of politics se claim bola something new and something different ase ka phere ke dolo ase lage vek ko wok la ke do ko ani tum ne rapta chelang lo ne rai chelang lo ne tu ke prang la ko nama ada target long pale dam je real objective long pale dam ko dam rai ne tum kya je Pini Abirta ki lan sikyang ton paninglo si Domi Thangmi Kardom.